District Store Officer Dr. Habitiron Amithang Sai Kachiklem Kelam Ki Keklang. Health and Family Department Joint Director District Store Officer Dr. Habitiron Amithang Sai Kachiklem Klesi Kaike Amat KACCEM Dr. Tuliram Ronghang Apit Dunkri. Anparta BJP Rachari Amaye Longkachi Tongdun Laan Chota Kalisi Dr. Habitiron Sanghu Amithang Amatsi Contract Chuklema at Lapen Hormu Anta Supplier at Wolam Ki Keklang. Sonsi Bangsolam Kike Kidamtang Arnita Klanglo Bonta Health and Family Department EM Surya Rongpar KAC Dr. Tuliram Rong Hangatum Kache Langdunde Ajong Aning Hangaling Kache Planglong Lokke Kupia Potsi Ing Sai Hai Hedet Loma Pusi Dhansuri Constituency AP Chelsea Maipu Mohon Singh Tok Bilapen Difu LA AP Chelsea Klembang Rup Singh Ing Hia Tumpen Lamthe Chipak Langlo. NB News along Thailong media long Dr. Habitiron alang di one man two job lasan si mane claim wrong mane a duty bangke alang di isi claim wet nahi bole hai isi medical store in charge claim itu bantum cethan lepengki isi bangke radiologist koloni lang ta alang li adata arpudo busuda duty chedam le lale nasi duty bang ke dam sumi athibi ma patient dum problem de rat tum sung krumi la so bang si alang li mathan ni lapen ke raso one man two job abang ke claim bang wen telong lelang non ma ke alang li fansi arjulong chok Dr. Habitiron akan si Arinong Chok. Kasi alang di BJP parti akan claim wrong politik itu. Lasi ceton te sakuri ke claim itu lapeng ke political party akan ke claim ke separate ahal mukna. Lasi alang li duty claim pamis segini. Ate alang li duty claim bote monoti alang li promotion da long lagi. Nasi future alang li promotion ke long pan alang li la masih bori nahi non BJP kam claim wrong pulute alang li bangke two story in charge kam claim nendet po lapen pu radiologist na tu kam da claim nendet athe ada pen claim nan kok lah aur penke night duty to kok lah kasi ni tu pachini tu alang li pan pravjin pen la mission pen alang li duty misangan duty seklan si himi duty ba ke claim player nang po putini ni pen pachini lo tung mane sakuri claim te claim no kalite politics anan claim nang po alang li bangke athe claim be kulite cheton te lapu jese aron mata kali asi alang li bang isi mai si claim nang po lasi ni lihin pen pachini lo ini no tum news channel tum han isi berita ke pachini kang tum mana pulo John Director Office lang inut Dr. Habitiron sar alang li inut dak medical district medical store in charge alo lasi no ke dam tang ta kami penang an newspaper lang kami klang lo lang than medicine klang lo kami thang mai contact claim rate kami thang ma supply eno rate puta klang lo la pen ke alang duty je claim play pen Dr. Tuliram Rong Hangsar long lo si alang ibudun pusi arjulong la pen ke rat komten bang ga jodeng olo pen news long tani di tek long lo ni pachrai alam pani lake NB news bolong tai klang lo sitanon puta Dr. Tuliram Rong Hangsar ta alang ipan action and la pen ke Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kame alang ligi puke sakuri claim tu si community political involved do pun 24 orang only pan release pinang di pengalang dia sakuri pen kan tu nai ko jalang ni konsanan puta laso Dr. Habitiron sar pan alang di pan lang tum lang ding alang cuma kenon abni homosti long same non ke lang di MLA election pasti dunji ko ni hang ko lang lang pen lang di long tim same tu lo asita lason inuk to kamar kiklem tang kiklem pom mun itum ke along
rat along ke political campaign gidun po bangke chok ke piga lam lo lasi bangsa ahok alang yung si do pulong te lasa ke chok ti do pulong te alang phan isung do koi athimo kaprek pre organization tame alang phan chok kang sai bang do kok tanji lasi nilipudam ji bangke alang li koloni sarkolong tame radiology along department lo doktor lo produk ta alang li duty sedang mo ip si arzulong kasi produk kami an ma duty claim na ibu bang dapat ikan itu si arzulong kasi nili dum tipugang tunga bangke alang li prabjin pen di karbiang lo medical in charge em sujorong parta alang li pan action energy tapeng ke litum sing hanai tu dura menghangsar cm sar tame alang li pan action en si alang li arkupen pasunai kasi doktor Imonto bisa sorma kopi maki pula saat guideline nating pa lang tu madini aja ini lang tu prabjin te action naik ke sini tu lang sir dia touch news pen ke hang pon pada